أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد قصر هرجي الله رب العالمين صلاة والسلام خدا لسر پیغمبر مبين سيد وسرور وريزان وسروك من محمد عليه الصلاة والسلام ولسر مالبات ويهيجا وهواله قرن وقدريا خدا جهات وخبات وبرخدان كرنا ولسر چقای گلپی ریچ و شوپاوان ممشن حتی روژا داویه حتی روژا قیامته گلی تماشاوانا گلی خوشگبرانی جا السلام علیکم ورحمة الله وبركاته تبدأ بخيراتين وشعباراتين أهلا وسهلا تمام لك هيدي بس Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nasılsınız? İyi misinizdir inşallah? İyiyiz. Bir ayağa kalkın. Ayağa kalktık hocam. Yok yani yaslanarak konuşulmaz. Yaslanarak konuşulmaz. Buyurun. Yaslanmıyoruz hocam, yaslanmıyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyisiniz. İyiyiz. Nerelisiniz? Ben Mardinliyim. Mardin. Neresinden? Nusaybin falan. Mardin. Dargeçit. Dargeçit. Oho. Siz nerelisiniz? Rize. Rize. Aynen mesela. Ahlen ve sehlen. Arapça. Buyurun. Sormak istediğiniz soru var mı? Hiçbir sorumuz yok, öyle şey yapıyoruz biz de. Yani oturuyoruz, yemek yiyoruz. Size bir soru sorayım. Ben size bir soru sorayım. Sor hele. Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Kelime-i şehadet. Söyle bakayım bey. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Aferin, çok güzel. Manasını da bize söyler misin manasını? Şehadetlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadetlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Aferin, çok güzel. Fakat burada bir noktaya dikkat etmemiz gerekir. Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz ya. O yanlıştır. Öyle değil. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yani Allah'tan başka sahte ilahlar çoktur. İlah demek emir ve yasaklarına itaat edilen kişi demek. Yani sadece Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ederiz. Allah'ın dışında hiç kimsenin emir ve yasaklarına, kanun ve yasalarına boyun eğmeyiz demektir. Kim Allah'ın yasalarını beğenmeyip Allah'ın yasalarına zıt yasa ve kanun belirlerse o ilah kendini ilah etmiş olur. Biz bu ilahları red ve inkar ediyoruz. Oldu mu? Hadi sizin işiniz var. Allah kolaylık versin. Sizin işiniz var. Allah rahatlık versin. Nereye temaşamana? Aleyküm Halid Zeydan. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Halid Zeydan çavayet baş yazıkat ilgata ve bandata. Uçi başına hatın. Rahmet de babet Halid Zeydan ma gut baş. Zeydan ma ya. Yegum takibkin. Zeydan baş itраat يتم دستيتا. Baş yani o tabi uçkudrena. ولا Halid Zeydan مش بطماني هنا. ما برساجي. Batmani ve ise çavani ve sana muci tavrine yan. سر çava Halid Zeydan. Torina. Am Torina. Baş kudre. Torin. Muş kudra. Am Jason كيف هنا؟ Ser çavani ve sana. عليكم السلام. خالد Zeydan برسمش تابون ياو. Ve ise çava keremken. Pırsı hobikin. والله يا بقى عمليات تبون محتاج وتمراشتي. Ser çava. خالد Zeydan حضرتك معي ودبيجي زيرو امبروجي مثلا شبق شيطان بيك هنيو. ويجي هذالي ما فطري. أرين. بيجا جنهي بنكيت شيا وسابا بنكيت شيا متواضع طبعا.
انا قبول نابي عاولت بيقوش ملا ماذا بلاش ملاكي برسيب انا كا خرات بيان خرانا بتشما بالسريع خواش جبر خبا جبر خبا بي ولاس فطري ما روجي ما خرابيا روجي خرا نابي روجي خرا نابي مثلا مع انه كتب يا ما ما قلت ما قلت قول ما نل هر دري ملا هنا تلفون هنا بلا تلفوني ملايكي كربانا ما كاد خرات بياننا يا نبر الزاويه نبقى دخو ديا جنابتي بويا بير رزاوي بير خوستكاوي جنابت بوا روجي خرا نابي والله تمام روجي خرا نابي انا ما قلت لزاني الدنيا والله خالد دا ما قلت ما تفطر يا قولا من تشوش غيره وخوار او بتشغاري دي عيشي خلاك بتشغاري روجي اخو هبالي ما نجيب برشي ويجي تقول لازم فطري لبالي متشغاري خلاك او انا حاصل خالد دا برسيتج ما هبن امكان جواب اخو بدنا وكاي خو اي باشا ازي برتك شوكم عول كلمه شهادتي ام تكرار بكن باشا كلمه شهادتي مكان خير خوش منا بيجي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله. بني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله. عافر كايدي معناه ايش بخير خوش منا بيجي معناه ايش بيجي دبقو الله بيردر الله تن başka ilah yoktur. خاب ما جي بيجي محمد Allah'ın elçisidir. تمام كايدي بكرمانجي بيجن كرمانجي والله خالص ده كرمانجي خد تعالى يكا وجبي başka ilah tenen محمدجي پیغمبر elçiye. باشا كرمانجي حتى مقو باشا تركيا مش مقو تركيا مش كرمانجي حتى چيترا अरे वे तो बोरानी बिना लो بله كايدي قوي قبضة من آخر से जाओ قوي قبضة من يا هو قال دا ولو قال دا جوات شينا بيلي دبلا ولو بي قصر إنما يدينا ناتشنا بي والمقو قوون قاربن في فيديو ما اكران قيداوي في فيديو اكران قيدي بقرن أري تمام مقو يعني باشتان فوريه بيش ذكرن قيدي سطينم اكران قيدي بقرن كابتن قاضي دا فرقو كاي قاضي نش يلا بدهم قشاي تسبيش خالد دا طوريا غو برسب خير اخوان مقو كلمة شهادتي تكاليش من بيجي كلمة شهادتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله آفرم عبده معناه ويجي تكاليش من بيجي الله بيردر الله تن başka ilah yoktur Muhammed Allah'ın elçisidir. Az باور بكم قوش الله بيبتو إلهي حق نينن وديس از باور بكم قو محمد رسولي ويا پیغمبري ويا أري يعني كرمانجي سامن زعما بيش أتركيا كرمانجي نيزانم أري يعني إله چيا إله يكو موطعات وعبادت جيركين أري خلفي دا إله يكو أمر فرمان المبكي قانون ونظام چيكي والله ولو خلفي دا تيمة دفتيتا يا والله بالله هر زمان تخيرت مشتر كيفا ما يجباني بطمان التباش ترتي وبرس كم اشتابو ياو تا فيديو كتا بايلاش مشتر بو تقول تبوش كوركا باور نكن أري أغلب ولو معناه بنظام شما تقول تشكوركا باور نكن ياو أغلب كورك كتشكات خافي أغلب يعني نهولو أغلب كورك كتشكات خافين ليه خبدا من ماذا كتشك صافن كتشك هم باورتكن جوز زلام خبرك خوش جوار بيجي فرا جيبي باورتكن ودي كتشك بالتمامي خب دفت بردي خو تسليم دكيه يا ولو صدي صد ولو راس جيبي بيني كحرامه جو كورك كتشك بابر خبر بدن دس بدنا هاف بتني بمينه بابر خبر بدن هبي ميزين حرامه ايدي اب كتشك دبي ولا شخوامي بابر بزوجن اب كورك حجمت كي ويدي بتمامي خو تسليمي ويدكي خو دفت بردي حرامي جي بي بينا اب كورك
دبجت بردي او كچك مني ولو كچي دي نما قيمه خو بك كچكتيني هايدي لو ماني وقت كانت بيجم بدا كچك صافن زو باورتكن تينا خافاندن وقف كچك تيك توك مثلا چاوانه ولو خولو طفطافيت كن بيروت كن فيديو بالاش مشتكن دابنا فنوما كني مگو اوان كچكاجي او كچكجي بيسن والزلامي وكواجي بيس هنا والله اوي قولوا تماشت كن همنا كچكن او كوركجي فيديو ما بگندكن ناخو او كوركجي حوالي وي كچكيا كچكي بعد ابو تربيه هنا كچكي بعد ابو تربيه جي هنا كوركي بعد ابو تربيه هنا كچكي بأدب جي هنا وكوركي بأدب جي هنا دبا تيك توك رامت بينن تشتي فاش وچقلو بيس دكن والله خالص داوله جباتا مجي سلافه تتكي جباتا مجي والبراو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاجي سلام الجبات يكون عافية بيجمنا عافية بي انا تسلافي واشتريت شيء الفيجو عليكم السلام خديش والله عظيم هاجي سلام هاجي والله بشنم اذا خالص كربوناني نلو بس خليلي ما خليلا قلنا كربوناني خليلي عفال كي مش خليلي هبوا صاد وانا كي اخطو يبو صار شوال انا وسهلا اري خالص اذا كان بيجي برسيتش بر معنا قوم مشتري بيجنا وكيفو ازي برسكه ديجي جوكم صار شعبا خالص هيدا طاغوت شيا طاغوت والله خالص هيدا طاغوت تعود نوكا ثوزي تشكيهم نتحهود طاغوت او تشتكى طاغوت تشتكى طاغوت اري او يقول دو كفري دا حد غدر باسكريا يعني لسر عرض خدي قانون الله تعالى قبول ناكي ضدي قانون خدي ضدي بي انا يا صاحي ضدي بي قانون ونظام والسيستم ندن تشيكي وبري انسان بدي قانون ونظام اخوا وبي قانون رد وانكار بكي جيت قوتن طاغوت ايدي ام مسلمان بدي وانفان طاغوتا رد بكن انكار بكن وقع طايس انا له نغير نوكات اطيجتا تيجو ما طيجي او شي او انا بتمامتي يعني شتين دركتي وانا كافرن ابيجي يا ابيجي كافر جو ايدي قانونا تشكي كافر جو قانونا تشكي بري انسان بدي وا قانونا وك فرعون مصري قد غاز الهي وما قد غاز ربي وما اري دبل خاص سوريا وهنا بيجا جوبيش سوريا وا بيجا تشبيش سوريا ما خالص ده سوريا كمان ديش تاغويا جام نخوش زورلامیش روزی خالص ده بيجا جام نخوشو روجي ناغري دغري يعني نقاري بقري زورلامیش به بيجا كفرعتا به چه پیرام چه بدن وي خود تعالى خدای شفای سلامتی جره بشینیم انا انسانی گونه خوش اوته گونه خوش به نکار به روزی بگیره اوتا گونه خوش به نکار به روزی بگیره خدای تعالی گوتی انسانی نخوش بلا روزی نگری و پیدا چبکه کفارت روزی خو بده اده بجم کفارت روزی چه قاسا 20 milyon قدر زيادة تريد تبدي 15 milyon 20 milyon جبوا هار روجة كي تبدي أب كفارتي روجيا ويا ليكو كاربي بيرا قذابك مجبورة قذابك لو تقول نخوشي كولو قمو هيفيا راحتي جيناكي نخوشي كدوامية إنجي أو قزاناكي نكاري وكفارتي روجيا خوا ويبدي أري خالد دا خالد دا بيه صوري كمديا برسيو حبو صوري ما أنا خالد دا همش تا برسن فينك بيج اللي بركنك طبعا دي ورمي أنا ما يجي تمام كان حب تشيدي مولودي هنا شو مولود تشيدي مولودي يعني مثلا مولودك وإنسان مروف دي أيوه مولود مثلا دبنا تشيد مشيت مثلا وكلاي نحكين وكلاي جنم وكلاي جيا كان حب تشيد هنا يا مولود ولو نينن يا مولود هم قلت خيرك تشغله بكي إذا وخلنا وين مولودي تفهمنا صح مسلمان لبرونن بعض پیغمبر علیه الصلاه والسلام بكر اخلاق الشمال ووصفه ببيجن واشترى بيجن صلوات على سر بدنا بشقي قنجه لا او خندنا وين مولودين لا شرطه
يعني قلت والله أزند قندني نكم خيرا من نايت شكلوا نينا اوكي نعرامو روجيه دجي والله خالد اذا بيك هذا ما دير روجيه دا جو اوكي بليزي حرام انا حرامه اوكي شو حرام لا تتخوازي دروجيه دبي تخوازي ندروجيه دبي اوكي حرام مو اوكي مو اوكي اري دروجيه ندروجيه وكهذا ملات انت شنو اوكي ليزن خر ما سيد ليزن مثلا بيعطي ما سيش كيزي تاخم ايغو قايبت مشكي اقول هي ولا كيف بيترا شوي ده وبيع قمار شوي ده وبيع قمار حرام يا حرام ويا نلو اذا برا خالص اذا برا سوريونين في قلبه اذا باشا هايدي سرچ عباره خالص اذا ام تفتين دفتيت لعبت تبع البرت انا بيجي اوكي نحرمه بيجي اوكي حرامه يهود بينا حرامه حرام اوكي حرام السرقه تاعك حرام وحرام تمام خالص اذا سرچ عظيم سرت هذه امتين دفتيت استغفر بخيرات وتعقيب جيبك امشي جانا مصورين ادخل كيت هايدي سرچ عباره انا وسلم وغير بخاطر اذا ما تعقيب قالك بخير اخوك ولا القصرين نمز بخدي ايجو فيديو اسلامي بار بنك از تعقيب ناكم فيديو اسلامي دبر خالص ده خاطرته خالص ده شباب من خوش ترجعوا يا انسان كي عراقي فخي فخوار بي وانا عقلي سريوي بي بريا نهاب 2 ساعات هقب 6 ساعات بخواريا ونها عقلي سريويا مجبور الميجا خبكي مجبور روجا خبكري يعني قلت بي والله حتى تشروجي جدين درت كبي بي ايمان دبي تشكيلو نينا مسلمان چقا گناه بكيجي بوا گناه جدين در ناكبي كنگي جدين درت كبي گوجوي گنهي ربي حلالا حلالي خودي حرام بكي ان حرامي خودي حلال بكي بيچكي حلال وازي بقوم هانگي جدين درت كبي لواتي گو بي حرام واد بقوم جدين در ناكبي گناه كار دبي حوالو كرم كم كي قمنا ديشين ملاولي ما شبان كرم كم بويرون هيدا كرم كم كرم كمان مرحبا كرم كمان بلي كرم كم مرحبا اشتر مرحبا سر شبان وسهلا شو يا خالي من عاشن جان سامي خديش رازي كرم كم جو فرسيت ابن كرم كم فرسيم الدنن ولو متديم جوزيستك بام ممسك شعبي خالي خو ببينن تعملش خديش رازي الرحمن خدي دبابته لا وقت سؤالي تنين يعني سؤالنا قلت مراق بكيش نا خالي من قال كي مش ذاتها ملايا وجي اجي سوال دكم تشكي قلت مراق دكم باشا انجم اي باشا اي ده باشا ده لا اخوان سر شعبان خديش رازي مين شعبي انا يا شيخ خالي من دايد القباش منه او غربي خديش رازي مين والسلام اجي عيش وكاري جيرت بخير دا اگر خوشي وراحتي واگر بلا مصيبه يان خوشيه يان نخوشيه يان فرحيه يان طنقايه نولو جفي بتشكي ديايا نا اتصال مستشفى باش خالي خوجه حاجه جان ثابت شكودي والله ايش باجاري ميرديني سر شعبان انا مثلا كودا ميرديني امشيش ميرديني انا هذا سؤال بيسالكم خالو ايش يا وين صار تمام بالروشيد قلت جاي صار بقورونا كتم واسي شال مهبوب در باسكريه فرق رقم زاد برا غير دخل يا فكر زاني خذت انا شفاء سلامتيه بدي يجمع حموار واشترجي لبلي حالي حاضر وقتا قلت كاربي بقدت مجبوري بقدت تنا علامتين خوشيه تبيدنا بالماشره تسكو ساغلام خوياتك يا ام حموجي تيدبن
كيتينا بمامنا روبوتن امجي تيدبن همو كس تيدبي يعني دبي يا قلت روجي بقري ام تيد بر راست اما زحفتي دما روجي بينجي جاري بدخما بينجي جار رقم زعف هذا والله از روجي صد جاري قو ازي نيب روجي بما روجي صد جاري بو اه ولا تشغل يا خالو نانا بقرا الحمد لله تخورتي ترسر خوي تنكالو بيري تننا خوشي بله تننا شغل خوشي ولو قراني نا تي باشي نا الحمد لله تي باشي روجي اخو بقرا بله مالي صار مو خلق نزاني الله مو سبحانه يكنجي وتعالى بمري بشي كودك ايدا باشي دا ايدا دوار سال شعباراتي بايا انا مثلا الاسلام وحرمة الكيروس مالي مثلا اب حديثا پیغمبر عليه الصلاه والسلام ديسا ام بين بيرا خوان تشتاق ولي سري باورمندا هي جيره خيره انا دو دنيا دي تشتينا سري انسانا يان خوشيتي سريوي يان نخوشيه يان قنجيه يان نقنجيه يا بلانا يا راحتيه دا اگر خوشي فرحي نعمتك الدنيوي نعمتك خو تعالى بسرد الشيان وشكر كير بسر خوفا نچو شكري وي نعمتي كير او نعمت جيوه دا شغلان او جيرت بخير واگر بلا مصيبت بسرد هاتن وصبر كير عصيانية خدينا كير او جدي سد بيتش دبي خير أوال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شباش خالد سيدة شلون باشن ان شاء الله. بعد الصاد وجهه ويجي باش إن شاء الله. نحمد لله بقى تاخذ بين دستة. أرجعك دي جتنات بي وشان من سندي. بله جارك ادناتو بي. ناي ولو زح ناي بيرامني دلو ما مفرسين. أبالي الصفايش باطماني خديش ترى. شوارع كلام كم. يا خالد سيدة مجوز روجي ناقرم قالوا اتشبكم. أنا كارم بقرم. تيروجي بقري. جروجي قرتني بيبا در ترجيح البرتنين. يا تيروجي قري يا تيروجي قري. جويتي بريات دوا د ترجيح البرتنين. د ترجيح نين. أنا يوم أزنا خوشم زمانه مبارجي مجوز ولا أنا أتشنجر خوشها. كتم عددا. إيه. أتشنجر أس كتم مبارد متقرد أتشنجر أس كتم. ناغي أما قد دبي جندego خويا بكي دبي جندego خويا بكي رهبر جيرن لازمه ريزان جيرن لازمه فهموا بايا خويايا تي خورتي تنا خوشيات تنا تسكو ساغلمي تجمع ساغلم تري تخورتي قلت تبيا شي دروجينا قلنا هو تكنجي روجي بايا الجندي ما ايش 6 صالي 6 صالي خوازي از فيديو بيشان اي 6 صاليا ونخوشا وروجي تقري بايا خذ تعالى حضر صالدين. قلتي نخوش بانا تدنا بجهاد بانا يا نخوشيا شكر دولا 400 500 بيامي بأري قرشكتا وشبو بنامي بأري أنا بيجم شكرتا تنسيونتا قلب وانا عايزين نخوشيتا هلوكا بتر هذا سرچابا الحمد تسكو ساغلمي او شخط روجيناك مقو وقت از بيعود بينم از تكابم يا دام حموشي بيعود بينم كان جرات كتمله اتنا مقانيشين يا روجي بقرا كان مقو روجي بقرا كان يتكتي ايدي بفطره يا انا حيرة ايه بلا بي سر چاوا كلام ايه بلا بي خالص كبسيته ايه بدا سوتا ده باش سر چابالا والله رحمل دي بايتن كيف راتام تشيو شو خالص سيدا بله مقو ما كفارات ام تشيو كفارات قالي تماشى معنا قالي خوشكم
Havale can go takipçiye te hazar çey bu min tikari kamera ejmene bişyeni canlı yayına kovaka havale can. Wî havalî weşan qutbû pirsa behsa kefareta kir em jê re bêjin kefaretê rojiyê insanekî got nexweş bê nikar bê rojî bigire û piştre nikar bê qeza jî bike ew ê çi bike kefaretê rojiya xwe bide. Kefaretê rojiyê jî O abim. Böyle Kerem buyurun. Nasılsın abi, iyi misin? Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyisiniz. Ben de iyiyim. The Sağ ol, iyi Bluetooth misin? device is ready to pair. Benim sesim bana geri dönüyor. Şimdi iyi mi? Ha şimdi tamam. Havale Abdüsselam Tamam. Serçavarati. Lazım aleykümselam. Buyurun. Sormak istediğin herhangi sorular var mı? Yani ne gibi abi? Dini hakkında, dini sorular. Ben imamım. Bana dini sorular sorabilirsin. Vay İslam be. hakkında merak ettiğin sorular yok mu? Varsa buyurun. Ya da ben bir tane sorayım abi. Abi ben Evet. korona oldum. 10 gün yattım. Evet. İşte bugün bitti karantina. Bana şey dediler, oruç tutma dediler. Tutmayayım değil mi? Allah-u Teala şifa selamet versin. Ya şimdi Allah razı olsun. sen kendi durumunu herkesten daha iyi biliyorsun. Eğer oruç tutmakla tehlike, zarar göreceksen, sana ciddi rahatsızlık verecekse tutma. Her ne kadar dünya dese ki tut, eğer bu oruç tutmakla zarar görürsen Allah-u Teala ruhsat vermiş, diyor ki hastalar oruç tutmasın. Tutmayabilir. Fakat sen tutabiliyorsan kim ne derse desin ki yine de mecbur tutmalısın. Doktor ne kadar da dese tutmadan madem sen tutabiliyorsan tutacaksın. Herkes kendi durumunu, sen kendi doktorunsun. Aynen Evet. öyle abim de. İşte sürekli beslenmem gerekiyormuş. Bir de ilaç kullanıyorum. Tutma dediler. Ben de tutmuyorum o yüzden. Ya şimdi hele sen hiç yani bir gün denemesini yapmadın. Hele kendini bir deneme sınavı yapsaydın. Hele bir tut bir gün öğlene kadar ikindiye kadar hele baktın ki durum kötüleşiyor, o zaman orucunu boz. O zaman öyle yapayım ya. Yani öyle hele kendini hele bir deneme yap. Hele bakalım sen tehlike gördün, o zaman orucunu boz. Öyle yaparım artık ya. Evet buyurun. Başka soruların var mı? Başka sorun var mı? Yok şu an. Ben sana bir soru sorayım. Sor abi. Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Kelime-i şehadet mi? Evet. Çok kolay. Eşhedü en la Ha, ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Abdühü Resulullah. Benim aferin. dedem de alim abi. İmam Hatip okudum. İyi. Yurtlarda Çok güzeldir. kaldım. Güzeldir. Çok güzel. Yani yanlış anlama. Yani bu sorduğumuz, yani sen bilmiyorsun, deneme, sınav yapıyoruz, öyle değil yani. Sadece Yok, biliyorum. seyircilerimizin de istifade etmesi için, bilgimizi tazeleyip yenilemesi için. Peki önemli olan manası inanmaktır. Manasını da bize söyler misin? Kelime-i şehadetin mi? Manası. Hadi. Ben işte Hazreti Muhammed'e inandım. Allah'ın bir olduğuna inandım. Değil mi? O. Hayır, öyle değil. Nasıl? Bak. Değil mi? Hele dinle, ben söylerim. Havale hayreddin zekat buke naçi, fıtra jil buke naçin. Böyle. Kelime-i şehadetin manası. Şehadet ederim. Yani kalben inanıyorum ki ve dilim ile ikrar ediyorum ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Hiçbir hak ilah. Dikkat et, hak diyoruz. Yani Allah'tan başka birçok ilah vardır. Sahte ilahlar vardır. Fakat hak ilah yoktur. Sadece hak ilah bir tanedir, Allah'tır. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, peygamberidir, kuludur. Peki ilah ne demek? Allah'tan başka ilah yoktur.
İlah demek emir ve yasaklarına itaat edilen kişi demek. Sen kimin emir ve yasaklarına itaat edersen onu kendine ilah etmiş olursun. Ya Allah'ın emir ve yasaklarını itaat edeceksin, o zaman Allah'ı ilah ettin. Ya da başka bir beşerin, bir insanın emir ve yasaklarını, kanun ve yasalarını kabul edip ona itaat edeceksin. O zaman o insanı kendimize ilah etmiş oluruz. Allah'tan başka birçok sahte ilahlar vardır. Yani Allah'ın bu anayasasını, bu Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyip onun yerine başka yasalar belirleyen ve insanları o yasalara göre yöneten her kişi kendini ilah etmiş oluyor. Kim onların emir ve yasaklarına itaat ederse onları kendine ilah etmiş oluyor. Her Müslüman burada diyoruz ki la ilahe illallah. Biz Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmiyoruz. Yani Allah'tan başka hiçbir beşerin emir ve yasaklarına itaat ve teslimiyet etmiyoruz. İlah demek yasa belirleyen, ilah demek kanun koyan, ilah demek emir ve yasak veren. Aynen Rabbin manası da odur. Rab. Sadece bir tek hak Rab vardır, o da Allah'tır. Sadece ona itaat edeceğiz. Abi Oldu mu? bir tane birisi şey yazmış. Hocamıza sorar mısın demiş. Hazreti Adem'in çocukları birbiriyle evlendi mi? Böyle bir saçmalık var mı? Demiş. Şimdi şu anda evlenenler şu anda evlenenler hepsi Adem'in çocukları değil mi? Yani şimdi bir insan evlense, bir erkek, bir kadın evleniyor. Bunlar ikisi de Adem ve Havva'nın çocukları değil mi? Yine biz Adem ve Havva'nın çocuklarıyız, birbirlerimizle evleniyoruz. Fakat Allah-u Teala şimdi bir sınırlama getirmiş. Yakın anne babadan olanlar, birinci derecede kardeş olanlar evlenemez. Halasıyla, birinci derece halasıyla, teyzesiyle evlenemez. Bir kız birinci derecedeki amcasıyla, dayısıyla evlenemez. Yeğeniyle evlenemez. Allah-u Teala bir sınırlama şimdi getirmiştir. Bir sınırlama getirmiştir. Her zaman zaten tek insan vardır, Adem ve Havva'nın çocukları. Başka bunun Adem'den başka insan yok ki birbirleriyle evlensin. Allah-u Teala istediğini helal eder, istediğini haram eder. Yani yasaklar. Allah-u Teala diyebilirdi ki birinci derecede, ikinci derecede de birinci derecede yasak olduğu gibi ikinci derecede de yasak edebilirdi. Nasıl ki bir insan amca kızı, amca oğlu, bir kız amcasıyla evlenemez. Bir amca yeğeniyle evlenemez. Allah-u Teala fakat amca çocukları evlenebilir. Allah-u Teala isterse diyebilirdi ki, Kur'an-ı Kerim'de diyebilirdi ki amca çocukları, dayı çocukları evlenemez. Allah-u Teala isteseydi bu sınırlamayı da getirebilirdi. Fakat getirmedi. Bir erkek teyzesiyle evlenemiyor. Fakat teyzesinin kızıyla evlenebilir. Allah-u Teala diyebilirdi ki teyzesinin kızıyla da evlenemezsin. Ey kız, sen teyzenin oğluyla da evlenemezsin diyebilirdi. Fakat Allah-u Teala dilediğini dünyasında kullarına dilediğini serbest eder, dilediğini yasaklar. Mülk onundur. İstediğini serbest, istediğini yasak eder. Evet. Abi. Bir de şey yazmış, o aynı kişi saçma, Allah'ın gücü yetmiyor muydu da kardeşle evlendirdi demiş. Allah-u Teala ona mı soracak, yoksa kendi mülkünde kendi kararlarını mı onu mu verecek? Allah-u Teala bize mi soracak, ben ne yapayım ne yapmayayım? Allah-u Teala bize mi soracak, kendisi bir karar verecek. Asıl saçmalık odur. Asıl o soruyu soran, asıl Rabbine karşı gelen, Rabbine karşı alaycı sorular soran, Rabbine karşı nankörlük eden, Allah'ın suyunu içiyor, Allah'ın oksijeninden nefes ediyor, Allah'ın sebzelerini, meyvelerini, nimetlerinden faydalanıyor, hala Allah'ın kanunlarıyla dalga geçiyor. Asıl saçmalık, asıl akılsızlık onundur.
Onun tek anlayacağı dil cehennem ateşidir. Başka şeyden anlayamaz. Anlamaz. Bir sorumuz daha var. TikTok'tan kazanılan para helal mi? Sorsana demiş. TikTok'ta kazanacağın para yaptığın yayına bağlıdır. Yaptığın paylaşımlara bağlıdır. Eğer sen o canlı yayında İslam'a uygun, İslami kurallara uygun şekilde yayın yaparsan ve istemesen, dilencilik yapmasan, gönder diye istemesen, dilencilik yapmasan, kendiliğinden sana gelse helaldir. Fakat İslami sınırları çiğneyip, İslami kuralları dışına çıkıp, İslam'ın yasaklarını teşvik ve reklam eden çıplaklık, zina, fahşiyat, edepsizlik, hayasızlık, terbiyesizlik içerikli canlı yayınlar yaparsa, kadın açık saçık şekilde yayına gelirse, erkek çarsa böyle bir yayın haramdır. Onu destekleyenler de günah ortaktır. O para da haramdır. Her iki tarafa da. Mesele budur. Biri de demiş ki o zaman demiş Seyda neden 5 bayanla evlendi? Neden ne yapıyor? 5 bayanla evlendi demiş. Subhanallah ya. Boş ver. Diyor ki ahmakların cevabı sükuttur. Ahmakların cevabı sükuttur. Biri de şey demiş. Tamam. Anıl teri dökülmeyen para haram demiş. Yani buradaki para haram demiş. Ne? Buradaki para harammış. Yani buradan kazanılan para. Hayır yani söylediğim gibi. Ali diye biri de yazmış ki hocam 2-3 kadınla evlenmek helal mi? Evet. Allah-u Teala kendi anayasası olan Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetinde Müslüman bir erkeğin 4 kadınla beraber 4 kadına kadar 4 eşe kadar evlenebilir. Bir Müslüman erkek 4 kadınla evlenebilir. Evet, Helaldir. öyle yazıyor zaten. Fakat onların arasında adaletli davranacak. Adaletli davranmazsa cezasını çekecek. Günahkar olur. Adaletli yemesinden, içmesinden, giymesinden ve her gün birinin evinde kalmak. Bir gün bunun evinde, diğer eşin evinde, bir gün diğer evinde, her gün bir yerde kalmak şartıyla böyle yaparsa helaldir. 4 kadına kadar neden helaldir? Buna acayip gören kişiler bakıyorlar, değil bir tane sevgiliyle 4 tane 100 tane sevgili, metres, manita, bilmem ne, zinakar, zina yapıyorlar. Çünkü bu ünlülerin yaptığı gibi bu iş adamların, zengin, meşhur iş adamlarının, futbolcular, sanatçılar, şarkıcılar, sinemacıların, bu meşhur mankenlerin yaptığı gibi evlilik aralarında yok. Her gün birer sevgiliyle kalkıyorlar, oturuyorlar, zina ediyor. Kimse bunlara bir laf etmiyor. Fakat Allah'ın helal kıldığı bir erkeğin 4 eşle evlenmesini, bunu çok acayip ve garip görüyorlar. Eğer evlilik dışı bir zengin, bir futbolcu gidiyor 10 tane sevgilisi, 20 tane sevgilisiyle kalkıp oturuyor, zina ediyor. Kimse buna bir şey demiyor. Fakat Allah'ın helal ettiğini çok garip görüyorlar. Bu da onların imanı seviyesini ortaya çıkarıyor. Burada çok soru soruyorlar. Galiba sizden geldiler. Valla doğrudur. Başka soru yoksa o zaman teşekkür ederiz geldiğin için. Belki başka misafirler de gelir. Tamam. Allah razı olsun Teşekkür bizi ederiz. bilgilendirdiğiniz için. Teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim. يا مزن أخوها ملكي شي نابي ربي عالمي إذن الدستور ندايق وبيركك بدزلام عرب سيزلام عرب زوجي تشتكي فحش وشبال وبيسا بيشتي قو ربي عالمي ياساق كريا هلبت تشتكي بيسا حتى قو ياساق كريا شي نابي قو بيركك جدزلام عربي تشتكي فحش وشبال بيسا دبي توالت السلام عليكم سيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي بارش كلامكم. إذا كلامكم अच्छा हुई كيفات अच्छा हुआ ماشي جانا وسابق خدش وادي وين شوانا قدام عمك سيدة مشكور ونشنا أمي معاتت كان سيدة الله خاطرك روشات अच्छा हुआ ماشي خدش ولا زيبين بارو إذا كوني خبر دي كلامكم خبر ناس بخاطري وا سيدة بديدا سيدة قالي محمد سيدة عبد القادر أمي كان برسك يشتاكن بيجم دماكم هو الزنايد كي زنايكم هو بكودا يبريد منها قلها آن مازن إذن وكا إنسان ابن زنا تشتكي فحش وشبال وبيسا الزنا هناك كما تبي وقتكم هو الزنا بكي قيت تشتكي قرا ربي العالمين بفحش وشبال بيسا تبي مبكي هنا قهرة بيجا بي عيني بي برسي بي وقتا قلنا وي بيسي توالتي أسبقهم عيني ولا بيجا برسا كولو بكا بي وقتك وي بيسي قناليزاسيوني توالتي أسبقهم بما تشاوايا بما أز تجيبكم أز دستابكم أبلا بابكم يا بأدب التربية بإنسان بشخورا نفع شو تشابلو بيسما علي تشتا بيسيا إنساني فحش تشابلو بيسيا يا جهنم دفيقو هبي ها دفيقو جهنم هبي ربي عالمي تشتك برداي چنه كريا نابكي خود تعالى الحكيم اوي خودي حكمت هر شيء بحكمته جنت چه كريا حكمتك وي هيا جهنم يجي كريا حكمتك وي هيا امان انساني حالو انجق جهنم حقي وادري جهنم يفهم كن زماني جهنم يفهم بكن وخلاص جهنم لازمه ظالم على هر بيجي جهنم دفيقو جهنم هبي ظالم كينا يقول بأمري الله تعالى تكن Havale birinden arkadaşlar azı bir sakça varım. Beni Keremka. Keremka buyurun. Havale engin Keremka. Lan Arabi. Beni. Recep. Keremka. السلام عليكم سيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شنو يكي وك إنسان دركت يا أفسيشار حب سرهبتين ونسلاف نكلا. بلين. ودي الشبكة بيبيات من مقابل كي تقبول كي. تندشان هان هات الشان مقبول كر. ودي مدشيا قبول ندبو نظام شمايو. بلين.
Kerem kam. Dengê mi tê te? Bele bele deng tê. Ya min ê pirsek ji te kiribane ev ji bo yî zikayê. Erê. Tikaneke me heye markêteke ew zav namazine lê baş e. Vê ca em nizanin çiqa pere tê de ne çiqa zika lê dikeve çilo e? Ya bi texmînî tê hesê bike. Erê. Em nabe quruş ne mumkun e welê derxistin. Ya bi texmînata ev dikanê da zê bêjim tevê 5 milyarî malzeme tê de hene. Erê. Firaq tê de hene. A belkî 45 bê. Belkî 55 bê. Belkî li wê dire 5 milyon 10 milyar kêm û zêde bilîzin. Ya bi texmîna xwe bêje. Pêştre tiştekî zêde derxan. Ya mesela te got 5 milyarî tê de ya. Erê. Bi 5 te got tê de û 6 bê. 6. Ha. Ya zikata awlê de 10 milyar fark lêşt. Zikata 10 milyarî çiya? 250 milyona. Ama 250 zêde bida. Heyna 500 zêde bida. Bila zêde bê bila nekêm bê. Ha. Tamam me fêm kir. Xwedê hebû me nizanî bûm çilo bidin çawakin. Ya mesela zav. Ma mesela bi 5 bê. Tu nabe bi sediya. Ana go bi 100 milyarî tişte tê de bê. Tê bêjê wala 5 tê de heye. Na. Na. Bila wê dirê 2 milyarê kêm tu bikê. Yani 10 milyarê kêm û zêda. Ya ama bila her tim zêde bê. Bila zêde bê û nekêm. Ha. Peki mesela goxaniye muhabbe xani zika li wê jî dikeve? Mesela go Na moxan zekat li xaniyê mihov li Erebam hû nakeve. tiştê wilo nakeve ne wilo? Na. De bira rehmel dê bavê te seyda. O da işte razı bir ser çabanatî. De bila oğur bê şebat em mênê xweş. Or bê. Or bê ser çaban. Abdullah Çakmak. Kerem kavara ki kamera dişeni bila were. Ya as şalkele naşenim. Halk dişeni as kabul dikim yani. Ki zu bir şeyini as bir kabul dikim. Habali Abdullah Kerem kavara. Avam dişopan di wara. Yani necbu alaka meş takipçi tanine belay ki tanış bir ama go canlı yayını karbe fakir ser çaba wara. Canlı yayını vakam. Kerem kin ki kamera dişeni bila were. Bale ab alete müzik falan mevan haram. Baba Keremke, çıtki. Başın canı sabi. Un çavanın. Valla ezci başım. Ser çabaranı musana. Tişku değil. İstanbul. İstanbul'i. Ye. Eri. Yani aslıyete tişku değil. Aslıyete tişku değil. Tu kurmancı. Kurmancım. Hadi tişku can başarı. Anne Retzkan, baba bire badem. Mufam nekir. De başa ser çavara. Anı musana. Başa tıp Kurdi zani. Yani öyle böyle ha. Na Türkiye kurmanciyata na Türkiye miş kurmanciyata çetra. Kerem ka pırseta hana pırs. Ya sen pırs ne demek? Ne? Valla çizdim. O nedir? Benim Kürtçem o kadar ileri seviyede değil amca. Ya soruların var mı? Soru. Dini soruların varsa buyurun. Ha amca ben sana ne sorayım amca? Dur amca ablam Ben sana sorsun. söyleyeyim hoca amca. Benim annem ben bir şey yapmadım halde bana durduk yere küfür ediyor. Bunun günahı nedir? Ya annendir. İster döver isterse sever. İstediğini yapar. Annene karşı gelemezsin. Anne babaya oh bile demeyeceksiniz. Annenize babanıza itaat edeceksiniz. Anne boş yere kızmaz çocuklarına. Bir anne boş yere çocuklarına kızmaz. Başka sorularınız yok mu? Var hocam ya aklımıza gelsin bir. Ben size bir soru sorayım. Sor hocam.
Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammed'in abdühü ve resulü. Aferin. Manası? Hayır Yasemin. Ya hoca bu bilmiyor yalandan benim de kafamı karıştırıyor. Haydi. Gırgırı, haneki, debşe barda. Manasını bejam. Dur manasını söyle. Dur. Hoca ben sana bir şey sorabilir miyim? Bejam. Hocam ben geceleri rüyamda sürekli böyle merdiven boşluğundan hani böyle basamaktan ayağım boşa düşüyormuş gibi hissediyorum. Sürekli irkiliyorum. Çamur sanki beni böyle içine çekiyor. Hep böyle rüyada korkuyorum. Uykumda korku var. Sen namazını kılıyorsun. Na. Orucu tutuyorsun. Na. Zaten tesettürlü de değilsiniz. Allah'ın namaz emrini çiğnemişsiniz. Oruç emrini çiğnemişsiniz. Allah'ın örtünme emrini çiğnemişsiniz. Nasıl olacak? Yani Allah'a şükret ki hala ayaktasın. Yani o normaldir. O gördüğün o korku rüyalar o normaldir. Yani daha beterini vardır. Allah'a şükret. Allah sana fırsat vermiş. Tövbe et ki Allah'a seni affetsin. Namazını kıl. Orucunu tut. Güzelce İslam'a uygun şekilde örtün. Şimdi konuyu değiştirdik. Gelelim kelime-i şehadet, önemli olan odur. Evet. Kelime-i şehadeti söylememize müsaade etmediniz. Manası bak. Şehadet ederim ki bak önemli olan manasını bilmektir. Tamam. Bak şimdi. Şehadet ederim. Yani kalben inanıyorum. Kalben inanıyorum. Dil ile ikrar ediyorum ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Hak ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, peygamberidir, kuludur. Evet. Peki ilah ne demek ilah? İlah demek emir ve yasaklarına itaat edilen kişi demek. Evet, başka emir ve yasağa... Yani sadece Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ederiz. Yani onu kendimize ilah kabul ediyoruz. Evet. Sen Allah'ın emir ve yasaklarına, yani bu anayasadaki, Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasaklarına boyun eğmeyip senin gibi kendi bir beşer olan bir insanın emir ve yasaklarını dinlersen, ister baban olsun, isterse bir müdür olsun, ister vali olsun, ister devlet başkanı, reisi olsun, Allah'ın emir ve yasaklarına zıt emir ve yasak sana verirse ve sen de o emir ve yasakları uygularsan, demek sen onu kendine ilah etmiş oluyorsun. İlah demek emir ve yasak veren, kanun ve yasa belirleyen demek. Bu yasama yetkisi, kanun koyma yetkisi, emir ve yasak verme yetkisi sadece ve sadece Allah'ın hakkıdır. Biz sadece Allah'ı ilah kabul ederiz. Allah'ın dışındaki tüm sahte ilahları red ve inkar ediyoruz. Manası budur. Allah'tan başka ilahlar çoktur. Yok değildir, vardır. Fakat sahte ilahlardır. İlahlık onların hakkı değildir. İlahlık alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır. Mülkün sahibi, dünyanın sahibi kim ise emir verecek, yasa belirleyecek, kanun koyacak da odur. Başkası değildir. Fakat bir kısım insanlar Allah'ın yasalarını beğenmeyip kendileri yasa, anayasa, kanun, nizam belirliyorlar ve insanları o yasalara göre idare ve sevk yönetim ediyorlar. Bunlar sahte ilahlardır. Evet hocam, terbiyesizler günahımıza giriyorlar. Bizi de kötü sürüklemeye çalışıyorlar. Hoca benim bir tane arkadaşım vardı. Arkadaşım Rus'tu. Benim bu Rus arkadaşım ben hani Allah'a inandırmaya çalışıyordum kızı. O da kendi dinine beni çekmeye çalışıyor. O da Hristiyandır. O dedi ki ben dedi kaza yapacaktım dedi. Ben dedi Tanrımı gördüm dedi. Dedim ki hayır dedim o Allah dedim ama Allah da görünmez dedim. Ama dedim hep hissedersin dedim. Allah seni korur kollar dedim. Ama o da demişti ki hayır işte bir isim verdi hoca. İşte bir isim verdi. Onların bir ismi varmış. Onların tanrılarının, Allah'larının. Dedi ki hayır dedi. O dedi her zaman benim yanımda dedi. Ben ölsem bile beni diriltir dedi. Ya şimdi Allah kainatı bizleri yoktan var eden ve öldükten sonra tekrar onun huzuruna gideceğiz Allah.
başka herkes bir şeye inanıyor olabilir. Fakat Hristiyanlar da Allah'ın varlığına inanıyor. Fakat başka isim vermiş olabilirler. İsa'nın Allah'ın peygamberi olduğuna inanıyor. İncil'in Allah kitabı ona geldiğine inanıyor. Tamam, biz de inanıyoruz mecbur. İmanın şartlarının bir tanesi bütün peygamberlere iman, bütün kitaplara imandır. Fakat onlar en son gelen peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve ona gelen Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorlar. İnanmadıkları için burada Allah'ın yolundan çıkmış oluyorlar, kafir oluyorlar. Peki biz bu insanı İslam'a çekmek istersek ilk önce kendimizin İslam'ı bilmemizin gerekir. Evet. Ya mesela o Rus dediğin arkadaşım vardır, Rus'tur. Ya bakıyor ikiniz aynı. Mesela diyelim ki sabahtan akşama kadar berabersiniz. Kıyafetleriniz aynı. Aynı kıyafetlerinizi giyiyorsunuz. Namaz vakitleri günde 5 vakit namaz kılıyor. O da namaz kılmıyor, siz de kılmıyorsunuz. Oruç, Ramazan orucu sen de kılmasan o da kılmasa. Beraber plaja gitseniz, beraber pavyona, diskoteye, bara gitseniz, yani içkihaneye, yani İslam'ın haram kıldığı şeyleri. Ya diyecek ki hani senin Müslümanlığın? Hele Müslümanlıktan bahsedin. Hani sen Müslümandın, İslam'da bunlar yasak değil. Yani neyine bakarak da İslam'ı tanıyacak, İslam'ı öğrenecek de İslam'ı kabul edecek. Ya diyecek ki zaten ikimiz aynıyız. Aramızda bir fark yok ki. Sadece senin adın Müslüman, benim adım Hristiyan. Arada sözde fark vardır. Özde hiçbir fark yoktur. Aslında özde farkın olması gerekir. Mesela diyecek ki hele beni Müslüman öğret. Nasıl Müslüman olacağım? Sen diyeceksin ki kelime-i şehadeti söyle. Tamam, söyledik. Kelime-i şehadeti eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Ona söyledin. Tekrarladı, papagan gibi tekrarladı. Tamam, mesela papagan gibi senin dediğini tekrarladı. Sen ona dedin ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. O da söyledi. Fakat manasını hele dedi ki bana söyle. Sen manasını bilmesen nasıl olacak? Manasını bilmeden Müslüman olunmaz ki. Manasını bilmeden namaz Müslüman. Evet. Yani hatırladığım bak, bir tanesine aklıma gelen. Ya şimdi tamam güzeldir. Yine de bak dini kitaplar oku. İnternetten, televizyondan, YouTube'dan dini sohbetleri, dini videoları araştır. Oku dinini güzelce. Sen nasıl ki lise, üniversiteye çalışıyorsun. O kadar okumuşsun dünya için, o kadar mektep, okul okumuşsun. Dinini tanımak için, bu Kur'an'ı Allah'ın göndermiş olduğu bu kitabı da tanımak için, öğrenmek için zaman, Allah'ın sana vermiş olduğu o zamanı bunun kitabını tanımakta geçir. Bu kitabı Allah göndermiş ki hani diyor ki sen üniversiteye hazırlanıyorsun. Üniversiteye hazırlık böyle büyük bir kitap, gidiyorsun kırtasiyeden kitap, deneme sınavı alıyorsun. Bu kitaptan sınava tabi tutulacaksınız değil mi? Ya da ehliyet sınavına gidiyorsun. O ehliyet kursu sana bir kitapçık veriyor. Diyor ki bu kitaptan sınava sorulacaksın. Allah-u Teala da bize bir kitap göndermiş. Ahiret sınavına hazırlık için bu kitaptan sorumluyuz. Öldüğümüz zaman Allah'ın huzuruna gittiğimizde Allah-u Teala diyecek ki ben sana kitap gönderdim. Kitaba çalışmak için sana zaman, diyelim ki 20 yaş, 30 yaş, 40 yaş, 40 yıl zaman kredisi verdim. Bunu nerede harcadın? Sana göz verdim. Bu gözü nerede harcadın? Sana kulak verdim. Sana dil verdim. El verdim. Ayak verdim. Oksijen verdim. Su verdim. Bu kadar nimetleri verdim. Benim kitabımı tanımak için, bana ibadet ve kulluk etmek için bu kadar imkanlar, güneşleri, galaksileri, mevsimleri, meyveleri, sebzeleri hepsini senin hizmetine sundum. Peki beni tanımak için, bana kulluk, ibadet etmek için bu kitabı ne kadar tanıdın? Beni ne kadar tanıdın? Bu hesabı bizden soracak. Evet hocam, bir arkadaş sormuş, demiş ki hocaya sorsana, ben evli bir kadına aşık oldum, günah mı? Haramdır. Çok çirkin bir iştir. Evli bir kadın hiçbir şekilde başka bir erkeği sevemez. Bir erkek hiçbir şekilde evli bir kadını sevemez. Birisi de onun kadınını, onun karısını sevse nasıl olur?
Ya da başka bir erkek onun annesini sevse nasıl olur? İyi bir şey mi? Kötü ya, çok çirkin bir şey. İşte fahşu çapalı pis ya. Hoca bir tane de arkadaş sormuş, demiş ki hoca sınav diyor. Madem ben sınavdayım neden gözüme perde, kalbime mühür vuruyor? Hak ediyor ki kalbine mühür vurulmuş. Allahu Teala kimseye zulmetmez. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Sen sınava girmeden önce nedir? Öğretmen seni sınav etmeden önce okula kayıt ettiğin ilk saatte o okul, o üniversite, o öğretmen seni sınava tabi tutar mı? Hayır. Ya daha sana ders kitabını vermemiş. Sana ders anlatmamış. Bir yıl sana ders anlatmadı. Hemen gelir kaydını yapar yapmaz. Hemen seni sınava tabi tutar mı? Hayır. Hemen sana düşük bir puan verir mi? Hayır. Vermez. Fakat bir sene boğazını yırtıyor, sana ders anlatıyor. Sana evde çalışman için sana ödevler veriyor. O derslerden istifade etmek için birçok kitap, yardımcı kitap, ders kitapları sana veriyor. Sen bunlara hepsine kulak asmıyorsun. Oyun peşindesin, gevezelik peşindesin, bilmem ne peşindesin. Şurada Bursa ders anlatırken sen kendini başka şeylerle meşgul ediyorsun. Sonra da yıl sonunda seni sınav ederken sana düşük bir puan veriyor. Sen şimdi diyorsun ki suç kimdedir? Ya Allah-u Teala o insana akıl vermiş. Akıl vermekle yetinmemiş. Yolunu tanıması için peygamberler göndermiş. Peygamberler göndermiş. Peygamberlerle beraber kitap göndermiş. Hala aklını kullanmayıp o peygamberlere uymayıp o kitaba göre hareket etmezse tabii ki bunun hakkı nedir? Bunun hakkı kalbini mühürletmektir. Yeri cehennemdir. Başka ancak budur. Tamam. Başka soru yoksa ambep hatıreta. Yok hocam yok. Allah'a emanet olun. Tamam مگو هری داوی از تشک اشتره بیشم Beje. هری مثلا گوی خوب دمن هری داوی تشک اشتره بیشم ام حمو بهبره توبه بکن مثلا پیغمبر اسلام حضرت محمد علیه الصلاة والسلام به روزی 1000 جاری نه روزی 100 جاری از استغفار و توبه تینم اد استغفر الله العظیم اتوب الیه او پیغمبر به گناه وی تو نبوجی استغفار تانی ایدی ایوه کما دبه روزی دب 1000 جارم توبه بکن ام توبه بکن اب یک دست میشه خو بکرد دو روژیا خو بگرفت سه و خو بلخمینا خو خوشک جله فرار خو که وا تایت و مایت و شاله تنگک و منگک گینک چپلاق بوی هوای در نکه و دروا خو خوشک بنخمینا و الگوری اسلامی تستوره که بکا عفوا خودی رحمه خودی زعفا ام مسلمان بلا حال و حرکت ما بلا وک اسلامی بن tamam. Hayırlısı hocam inşallah. İnşallah. Hadi daha iyi خودی رحمتی بده و قربی. Olur be. گلی تماشامان منه بسم گلی تماشامان کاریب کنه دیگه مثلا ولا tamam بله گلی تماشامان اب جنت الفردوس ماشاءالله اتکال خود که دسمالی دسری خوا هیچ چند سالی 5 سالیه ماشاءالله داید خدای راحتی بده من خیر خوشید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته